Malo koja ustanova u Srbiji, pogotovo u malom gradu kao što je Svilajnac, beleži trajanje bezmalo vek i po. 10. avgusta 1868. godine svečano je otvorena čitaonica društva omladine Resavske. Čitaonica je ubrzo postala značajna društvena i kulturno-obrazovna ustanova. Nakon dugogodišnjeg boravka u zgradi osnovne škole, izmeštena je u jedno odeljenje kafane Stara čitaonica koja se nalazila kod mesta izgradnje spomenika Mari Resavkinji, a odatle u jednu prostoriju hotela Evropa gde je ostala do prvih godina 20. veka. Bila je smeštena u zgradi gimnazije dok se nije izgradio Sokolski dom koji je pružio dugotrajnije konačište. Čitaonica omladine Resavske menja svoje ime 1905. godine u Biblioteka omladine Resavske, a 3 godine kasnije, juna 1908. svečano slavi 40 godina svog osnivanja. U to vreme biblioteka je imala 3520 knjiga različite sadržine. U vreme Drugog svjetskog rata biblioteka nije radila, ali se uprava trudila da sačuva imovinu i fond koji je tada obuhvatao oko 2500 knjiga. Veći deo knjiga sačuvan je u crkvenoj kući. Organizovanjem 80-godišnjice svog postojanja, u čijem svečanom delu je učestvovao i književnik Branko Ćopić, i osnivanjem dečije biblioteke, Resavska biblioteka kreće uzlaznom linijom u svom stručnom radu. Prvog školovanog knjižničara biblioteka je dobila 1957. godine. Veliki jubilej 100-godišnjicu Resavska biblioteka proslavlja 1968. godine i poseban pečat ovoj svečanosti svojim prisustvom i govorom dao je akademik Miroslav Pantić. Preselivši se iz zgrade Radničkog univerziteta, nekad zvanog Narodni dom ili dom Stevana Sinđelića, u bivšu kuću trgovca Mite Isakovića na Lazinom trgu, biblioteka je 1986. godine dobila mnogo veći i adekvatniji prostor, gde ostaje do dana današnjeg. Ova zgrada je 2001. godine proglašena za spomenik kulture. Resavska biblioteka danas ima fond od oko 65.000 knjižne i 10.000 jedinica neknjižne građe. Godišnje biblioteku poseti oko 15.000 korisnika, pri čemu biblioteka godišnje izda i do 45.000 publikacija. Rad u biblioteci organizovan je na 5 odeljenja, i to odeljenje za odrasle korisnike, dečje odeljenje, odeljenje obrade, odeljenje nabavke i zavičajno odeljenje. Jedno od najznačajnijih odeljenja biblioteke je zavičajno odeljenje, koje prikuplja, obrađuje i čuva dela Svilajnčana, kao i dela drugih pisaca čiji je tema Svilajnac i Donja Resava. 2018. godine Resavska biblioteka proslavlja 150 godina postojanja.